pazar, dedo. Ja se zovem Alija Julianin, sela Ljeskove. Zemljoradnik opštine Suhodolske. Star sam 29 godina. Sreza Štavičkog. Zanimamo sa stokom, sa zemljom, se zanimamo, sa stokom, stočarskom mesto. S tim se zanimamo najviše. Je li daleko to mjesto od Novoga Pazara? 6 sati na dobra konja. A ima li dobrih konja da tako mora ići? Ima dobrih konja koji će za 5 sati stići iz Novog Pazara za Ljeskovu, Suhodolsku opštinu. Vidiš, od sedla i pa zakroči i tatarku kanči pa udri. Odmah poljaši konja ili suzengijom ga udari ili uzmi bić i odmah za 5 sati stignem kući. Pričaj mi, bogati, kakav je vaš običaj tamo u selu? Kako se kod vas živi onako, s čim se zanimate? I, na primjer, kada ne radite, kako onda se zabavljate ovako, na primjer, kada je svetačni dan i uvečer kada su sjela? Kad mi dođe petak u večer, mi ondarke se skupimo, te ima neko veselje na svadbu, onda se veselimo, pevamo, igramo svakoga namješća. A koje obično igre igrate? Upatimo se po dvojica, po 4, po 5 i igramo. Naokolo imamo goc, muzike, s tim se tako zanimamo, veselimo. A igraju i ženske sa vama? Igraju I ženske? i ženske. Ej, feste za vas. Možemo i ženske i muški, a više žene same, a mi ljudi. Aha. Kad igramo ženski i muški, onda još bolje igramo. Ljepše. A zašto si danas u Novom Pazaru? Pa došao sam ovamo, uzeo sam drugu ženu. Kako si uzeo drugu ženu? Drugu ženu sam uzeo. A imaš doma jednu? Imam jednu. 14 godina sa šom sam boravio i nije mi imala dece osim jednu ćoru. Kad je bila godina, taj se devojka našla. Evo 13 godina nemam dece i sam mogućan, hoću da se ženim. I sam uzeo devojku iz sela Ljeskove, sestru Emina Škrijelja. I onda u vas se mora uzeti po dvije žene? Mora se uzeti. A dobro, a dopustila ona prva žena što imate? Dopustila me. Došla je sa mnom u Novi Pazar. Danas smo bili kod šerijatskog sudije i sam dobio ljekarsko uverenje potpuno da sam zdrav. I da mogu stupi u mrak s drugom ženom. A dobro, a nije kriva ništa ovo je prvo što imaš, što ćeš se drugom ženiti? Ništa krivo kaže da mi nije, ženi se slobodno. Kazala mi je i ranije, ima 2 godine dana. Ženi se slobodno. Žao mi je da ostaneš bez dece. A, to raz djece se ti ženi. A, danas se oženio, koliko svetova imao? Imao sam 10, a sam sam otišao te je uzeo. Od njene kuće. A zašto sam? Po noći sam je ukrao. Ukrao si je? Ukrao sam. Kako si je ukrao, bogati? Otišao sam, čekao do pola noći, ona je izašla i ja upatio za ruku, poveo kod moje kuće. I ti si sam išao po nju? Ja sam išao. Pušku sam imao sa sobom i onda kad sam otišao kod moje kuće. Znao otac njezin, ni majka? Nije znao ni otac njezin, ni majka, ni brat. Ali sad znaju. A što će sad? Sad ništa, ja sam poslao 2 čovjeka
dobre ljude, kod njih su se zamolili da mi izun daju da venčam. Ako nete inače da mi daju izun, ja ću je svesti šerijatskoj sudi, ona će odgovoriti. Iz drage volje sam uzela, momka šela, momka uzela. A što su oni rekli? I oni su ondarke morali dati izun na svaki način, pošto devojka odgovara. A reci ti meni da ti nijesu oni dozvolili, na primjer da su oni ufatili kad ste nju oko, šta bi onda bilo? Boga mi, ja ako Boga mi bi, bi te ubili, ja mislim. ako bi mogao, ja bi njih prvo, ondar kako ne bi mogao, nek bi radili šta ote. A oni te napali, bili sigurni. Oni ako bi me napali, ja bi se mučio da se spasim. I da ubijem dok me Bog pušti. A ima li je li to običaj tako u vas? Ima Ima dosta toga? Ima dosta toga da se trefi slučaj u fatu iz banda pod motke i na juri ga kuda je došao. A zašto ne daju djevojke, na primjer, ako se pije? Ne daju, pošto je to o našem običaju verskom teško. Tako nama knjige zapovedaju. I onda ne daju ako mognu, i je devojka sama, ako može da izbeži i uzme. Kako u vjerskom običaju? Pa što vjerski običaj ima s tim, na primjer, ako jedna ženska hoće, a mladić hoće, zašto što može biti? Pa ne krivo je bratu i majci i ocu. Oni ne bi htjeli kako ona hoće, no bi htjeli oni kako oni hote. Pa najposlije Boga ona svakako ima, ona je išla već, na primjer, dobila je svoje pravo 20 godina, kada navrši ima, ona je više puno vremena ima da raspolaže s sobom. Jel? Ona ima to da raspolaže s sobom i onda ona raspolaže na svaki način. Ako neko nije sukajlji, ona jeste. Razi i ne pita. Kako Boga ti kad ona je već punoljetna, kako mora to zabraniti tako? Tako su naši verski običaji. Tako je kod nas muslimana. I onda poslije vi je ukradete? I mi ukrademo i... A njezina braća i rođaci ako mogu iznadu? A oni ako znadu i mogu, ako mogu čekaju da ubiju. Ne mogu, onda šutu i ja spremim ljude kod njih, zamolju se i ja otidnem s onom mojom ženom, uzmem još 2-3 sa mnom, ili brata, ili oca, ili strica, i otidnem kod njih, sedim 3-4 noći, 5 noći im, i darujem tamo moju taštu, i tamo one svastike. A što im obično daš? Pa od 100 dinara, 50 dinara, 2 banke, 3 banke onim svastikama. A koliko daš punici? Punici 100 dinara. Je li to obična tarifa ili to kako ko hoće? To sad kako je ko mogućen. Ako sam ja mogućen, dadnem 100 dinara. Nisam mogućen, no sam malo taji čovjek i 50 dinara dadnem. A kako to kumim te Bogom, a da je tebe, na primjer, neko ubio kada si išao po nju? Zna li onda ga zakon tamo čeka da će ga sud na robiju, navješala i druge stvari? On ti to ne smatra ništa. Samo njegovu volju da ispuni, pa onda nek si nušta od njega. A kako si mogao ti nju ukazati? Zašto nisu čuvali? Jesu li znali roditelji da si ti nju uspio? Oni su znali ranije i mučili su se da je ne daju i smetali što su mogli. Ali ona se je mučila na svaki način. Pa je mene pošaljila jednoga dečka u mrak. Otidni kaži Ali, neka dođe večeras. Ja ako mognem ću da izađem na svaki način, da ga uzmem. Je daleko od tvoje kuće bile? Pa jedno pola sata. Pola sata? Pola sata. Pa ipak spašna situacija u posadu. I ja sam otišao, kad je bilo oko večera, otišao sam kod njihne kuće, tamo sam prišuteo, tamo behu im musafiri na konak, 4-5, kupili se ljudi na sednicu, na posedak, kuhali kompira, razgovarali, sedeli do pola noći. Onda kad se rasturio onaj svijet, otišao svaki kod svoje kuće i oni su polijegali musafiri i roblje ostalo i ona je legla. Onda kad sam ja čekao, vrata su se otvorila, ja sam gledao kad je ona izašla. I već mene se mnogo bilo dosadilo čekajući i sam se bio omrazio mnogo, sam kazao na svom srcu, moje mišljenje sam onako, ako ne izađi noćas, hoću da čekam do zore.
Kad to sam ne, onda na svaki način hoću da uđem i da je ubijem, pa onda ako mognem pobeći, bežat ću. Ne mognem, nek radu od mene šta hoće. Tako sam še da izradim. Taman je u tome mišlja, ona izađe, više kuće i razgleda tako s desna s lijeva, ja i gledam što ona radi. Onda kad ju patim za ruku, idem svom pravcu. I veliš, odi ti moja, idemo mi doma. Dok iziđo smo na jedno brdo, zađo smo pod brdo, pored neke šume, uz jedan do idemo, siđem onim dolom, panem na ulicu, idem pravac kod moje kuće. A jesi imao šešanu? Ja jesam. Pušku sam imao sa sobom. Puna vraha jelova, veliš. Boga me puna. 5 metaka u njoj, otišao oko svoje kuće. A jesu li tebi čekali koliko ćeš ti nju dovesti? Kod moje kuće se mnogo bili omrazili. Moja braća i moja majka i otac. Pošto sam se zadosnio mnogo, a sam otišao. I onda je njima bila velika briga. Kad sam stigo, te sam njima haber učineo, onda su se mnogo obradovali kad sam stigao. I kad je došao izmećar, veliš? Yes. Evo me. A koliko ima njoj godina? Devojka ima 23 godine. 23 godine? Jeste. Ti pa tako mlada. Pa tako mlada. Ja sam mlad i ona mlada. Je li bar fina? Vala dobra. Ajde, da. Da ti bude sretno da imam budeš sina. Zdravo bio. Vi. A reci ti meni sad, na primjer, kad ti pođeš tamo u tije tvoje, u tašte i u tasta, a bi li to onda oni mogli dočekati pa da te tamo izruže, da te napadnu? Ne. Nema više. Nema. Kad mi oni dozvolju da se pomirim, onda ja uzmem ka sa mnom i onu moju ženu, njihnu kćer, otidemo tamo i izljubimo se i pomirimo. Onda oni kolju ovcu, kuhamo mesa, pite, cisvere, čosamo, krkamo, pijemo. Kaži mi upravo kako ćeš s njima spavati. Hoćeš ti biti sve da njih do kraja? Ja jok. Da kako će biti to? Sam s onom starijom ležao 14 godina dana. Sad hoću da ležim 1 godinu sa ovom, pa poslije tek po 15 dana sa onom, po 15. Ti poka da sada ova stara hata uči atenta, šta bi ti onda radio? Ako koji ti sad želozim, što će biti, slabo će biti. Najbolje ti u srijedu, a ljudi ne mogu tako da se složu one. Kada si učio pjesme i gusle? Ta put sam bio od 10 do 12 godina. Pa moj det mi namestio gusli i onda sam ja u njih guslao pomalo i čuo sam kad bi došli kod nas starih ljudi koji su pevali uz gusli i bih se njima zamolio. Pevajte mi da ne bih naučio i ja. I sam gledao oni kako su guslali, tako sam ja guslao i prstima udarao. Pesme kad su oni pevali, ja sam na mojoj pameći fatao i sam počeo pomalo pevat, pomalo, sad sam naučio baš dobro. Koga si najviše učio pjesme? Pa naučio sam od Rama Delića, od Džema Škrijelja, od Ćerima Ljekovića. A koga si čuo ovo što si sada pjevao, ovoga Četića Osmanebega? Čuo sam od Džema Škrijelja. Je li bio dobar pjevač? Dobar pevač je bio. Glasom baš dobro nije mogao, a pjesme je znao dobro. Je li bio star? Oko 45 godina, tu je. A kako su oni znali pjevati, na primjer, bosanske pjesme kada je to Arnautsko selo u vas? Pa, Arnautsko selo jeste, ali ima Bošnjaka. Potpuno govorimo jugoslavenski jezik. A oni su tu naseljenici, Bošnjaci. I tu su naseljeni bili ranije. A kad su da se naselili tu? Pa već, ja ne to vim ni stari, već moji. To je ranije bilo to onake. I
tako su ti običaji ostali. Zanimaju sad biće bosanske pjesme nego arnautske. Arnautske kod nas apsolutno nema da peva bez kod Arnauta. U Rugovi, u Pevcu, Đakovici, tamo pevaju arnautski. A kod nas, jugoslavenski. Jer je još živ. Je li još živ taj što sve njega čije pjesme? Taj? Zemoš Krijelj? Da. Jeste. Je daleko odavde? Nije, on je sad prepraćen u Novom Pazaru. Pazaru. Jeste. A ovdje je on? Ovdje. Ima jedno 4 godine, 5. A što radi ovdje? Pa eto tako, ponekoga sluša sa rabom, tera mu drva, tera mu sijeno. To tako se s tim A on je zanima. kočijaš? Jeste. Je li dobar pjevač? Dobar je pevač bio. Znao je pesme što nije si to mogao vidjeti. Zna li bolje nego ovaj Ugljan? Stari. Vala bolje zna. I jasnije bih kazao. Stari,